irugi nga iba sa pabagayam na ti magkasaritaan ni pagayam tayong girly iti Ilocos Norte. Sa kudayan nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, ubingak pa'y Manong Nemi idiagsina datatang kininanang. No apikit ngamin nga dadagiti ag-asawa ng agsisina. Ani nga tatipuon ken kapuna. Apay nga nag-asawa da sa dantumatlag sina. No kas magarigan man lang ta tigapuna kita nakurang tipangong panangipateg titonggal may sa kanakawada. Ijaya kagayan nga naipasngay ta tagasadya ni tatang. Idinto ta dituyak Ilocos adimakel. Manong Nemi, napaod nga panawen ti panagbalin nga single mom ni nanang ko. Nga iso iti mangikalkaligagom iti panagbiag mi nga duwa. Ang runan na unay iti panagbasak Manong Nemi. Wen ta oray no awan ti amak, awan ti asawa ni nanang ikalkaligagom na iti panakaited iti masakbayak. Babayan ti panagnegosyo ni nanang Manong Nemi nga garamid nga agluto iti bibingka. Nga da iti matimapan na isurusursur Manong Nemi. Binigat para bangon, riingan nak. Katatumulong ak Manong Nemi. Nga na nagdigundaway nga agmulang-langak. Tada pang panunuti. Kaya alis to ham. Saan nga agmulang-langak kasta? Nalakamit lang to bramket. Ha, girlie? Nanang, o apay, damagam ka di man ng kanyak, no apay nga binigat latan nga kasto iti obrata, agtempla ak iti balaay, katsika, agpunas ka dagiti mailanat kong bulong ti saba, sa aktubungunan, kadinton malpas, inak to ipatuno dagito nga tupig, no bibingka iti pugunda mangdalmas, kuanang, sabat nga narigat na ito nga katrabaho man ka. Saan mat nga narigat na ito nga trabaho anak, masapul lang nga masabag ka nga kriing. Agyaman ta agyaman ta kedi. Daan na nautang ko nga sang kabasit nga puunan ta, ito na ito nga negosyo. Agtuno iti tupig, amapang ko isursor nga ilako. Katukos ka sa nulaing anak. No adunton ti aggusto iti lakot nga tupig, adulagi di dagiti agorder. Nanang, ni tatang ti malaglagip ko. Oy, girlie, di mo ko madadailan tinapintas ng aldaw ko. Makaure ka lahing ti stal tupeng nga ungat kanyak. Bigbigat, susapo. Dadyaman nga amam ti malagip mo. Malaglagip ko lahing nga ni tatang nanang. Sumartanggan! Oo, natadak kumakitagungat tabigbigat. Yung pagungtanak. Alsum kita tagpunas ka na kita nga bulong ti sama. Kene, malumbaan kan. Paunay ka mo tinakasaset para kisalita kong kaita pagkatapos. Pagungtanak. Sorry nanang. Namin ano nga bagakeng ka. At di mo ipalpalagip na dyan nga demonyong amam. Wala akong gusto nung arudan nang. Jaktun kayat nguling ta mga girlie. Jaktun kayat nguling ta mawatam. Oo nang. Manong Nemi may ayok tumaten. Gano kasta nga makatunon ni nanang. Uhen ka disangpat na dito balay. Nagimas nga ikape Manong Nemi di tupig. Naimas nga talaga ti aramid yung nga tupig nanang nga. Nabsog ako, duwa tikinan ko. Umanahin nga pamingat ko nang. Amo ka di anak. Umad-ado dagiti agorder kanyak. Wen gayam. Laglagi ba ma? Nga mapan mangipan ti order da antim nga sabel. Oh. Wen ko naman. Unang, sabali mga taman ti pampanunutan mo. Wano na inlove ka kanin? Nung hamot Alalala, laglagi pa mga mapanipan dat order da antim nga sabel. Katak ikapay da kanumat.
Alak no kan di bayad na nanang. Uwen, ta iso ti pangalaam ti balon mo pa nagbasay ti dayto nga aldaw. Igan, tamangan no, iso itan ti rurahin da, ti tupig nga pagkapeda. Uwen manong nami nagtungpalak nga rod kininanang napanak iti balay da Auntie Isabel. Anong nami karoba milaeng. Auntie, dagito order yung tupig. Ay! Mag-isunay garli malasan ko. Naimas nga ikape. Magustuhan na uncle mo. Kaya dagiti kasinsin mo. Din sabi na kariing dagiti kasinsin ko, Auntie. Ay, saman. Agmarmuray dalaingin. Ay, napyapay, Auntie. Kadakwada. Tasandang mapuypuyatan. Ngem siya. Nagrigat ti biyag mi, Auntie. Intun ka ano nga ta? Nga uman sa so kami kininanang. Oen manong nemi umapapalak karigna duma akapatadak. Masapa da nga maturog sa damaladaw ngam. Maagriing manong nemi. Kaya't nangasawan nga sanda nga mapuypuyatan. Wen, tumulong naman ka nagiti aramid ti unag ti balay. Ngem ti kagangay lang aramid. Ngem siyak manong. Tulungak to pala yung ninanang, agistimar, kalpasan na, tultulungak isuna iti negosyo na. Nagrigat? Sa nuada rin iti gundawin nga, maligip ko lang ni tatang, bugkawan na, takangurgura na launa iti ama. Kahit pasaray maibagak da ita kini Auntie Isabel manon nemi nga umapapalak karikiti kasinsin. Ay, gapo ka dita tultulungan ni nanang mo iti negosyo na. Napiyapay ka dakwada, ta adananang da Auntie. Tada kayo nga rod, adapay tatang da. Ngem siya ngay. Isus apo eh. Tagasano nga min? Ha? Kat nakapatagmat kami ni nanang mo itinaranggas nga asawa. Auntie, mailiw ka kenkwa na ni tatang mo? Unay-unay, Auntie. Kat kahit ko mga makita. Kat ni nga tananang mo, awan no ni tananang mo. Ni nga tatatang mo, kaya't nakangata nga makita. Auntie, oo, kisa mo kadlaing nga yan. Ay na, ano ko talaga kumanga, napatag kayong agina. Saan kumakas jet na amin ni tatang mo? Iso nga masalusod ko. Kapatay magbagam nga mailiw ka kenkwa, nakit kahit mo makita, ti amam, ita, ti saludsod, ni tatang mo, malaglagip na kangata. Kahit nakangata makita. Mailiw nga takeng ka. Malaglagip nakmat siguro, Auntie. Oh, ang mga no, pamatim lang data. O ang mga nururay na kaninanang mo. Bayadak ka rin na kiti tupig. Isang arti ruray kanti. Ay, timbang ko mga dagos na tapnusan ka nga mataktak. Mabalunak naman mapaniskwela at magbayad yo. Di mo mat ngamin imbaga. Kaya po, jemat ngamin naranggas ken babaero nga amam, ti malaglagip mo. Oray man karon bit, tanak mga ti pagbayad ko na ito tupig ang deliver mo. Nagtultuloy manong naming asto iti ruta ti biyag mi kininanang. Binarbangon latang masama kam nga agring agtinulong kami nga agisagana iti matuno manong naming nga tupig nga mapanamat ilako iti daytang aldaw. Mabanag madagbasa manong nami. Kahit nung astang andak dito balay, kalpasan, nga makapangrabi kami kininanang awan sa baling aramidek no di mga sikaso ka naging assignment ko. Kasi timay sa ngarabi manong nami. Girly, nanang, naka-assignment kan. Ika maturog kan no, awanin ti ubram. Ta nasapat ng tuman ng griing nubigat. Nanang, tayo ka di manin nga demonyo nga amam ti pampanunutem? Saan? Yeso do nga ron. Tanuan ko na.
ong tandag mo't manen. Ha! Mo ma, imbagtam mo nga ong tangka. No isa manen ti malagip mo. Daki sama ti makalagip kang kuhala. Sabi ko makasyak. Una ta, jak mat malaglagip. Ngem ti amuyo, isot malaglagip ko. Di isot na kayo ti makalagip. Di apay nagsinahay kay nanang. Numaminsan anak, kit mawatan ka. Mawatan ka mat kit, kas may isang anak. Umapal ka karigit ti kapatadam nga damada. Ngaman yung arod ti maramid daw. Pinanawan ang tamit ni tatang mo. Umakita mo ti aramid mo. Nalan. Ala ni Nana, iso daman ti makaluglog. Ano ko mat kalwayo. Ano ko mat kasangit yo. Wen, makaluwak manin. Makasangit ak manin nga di na oras. Malagip kumanin no kasano ti kinaranggas kanyak ti amam. Girly. Wala ni Nanang. Saan kayo karang nagsangit na kasta ha? Na kayo matgayam ti makalaglagip kinintatang. Saan nga siya? Samat lang siksika kiti makalagip kang kuala. Samat kat nga nagitilang na siya at nga aramid ti malagip. No dikit malagip pati nagiti mading aramid. Nanang? Amo ti Diyos kinaramid kumit idi tinagan anos. Sigat ti kang runaan nga nakasaksi ti amin anak. Nakita mit siguro, nakita mismo idi ano kasanunak nga kabilan ni tatang mo. Di ba? Nasaksiyam, makitkitam, kasanunak nga kabilan ni tatang mo. Nakukutkuto nga kidi. Gapot ti konsumisyon. Tinasakit nga naramid na tikit iso ti panang isang pet na tikabit na. Kat siya data ti pinagtalaw na. Inarakop ko ni Nanang Manong Nemi. Tosto ti kunana. Siyang tinagbaling nga saksi Manong Nemi no kasano tinar aramid idi ni tata nga kinaranggas na kanyak. Uno kada kami. Nang naruna kini Nanang. Danugas na kakabilan idi ni tatang ni Nanang Manong Nemi. Makiraman akmet. Anawa isuna. Isakit ko ni Nanang. Ang pati siya kit iwadag nak Manong Nemi. Pati kumamot siya kit kagurak ti amak. Ang rumbang kiti nga kagurak. Siguro idi damo Manong Nemi kat makariknak iti gurak en kuana. Ngam kadag ito'y mariknak matiiliw ko ken kuana. Tas amat nga dagos Manong Nemi nga naranggas ni tatang. Nariknak met idi ti dungo ken panangilala panangipatig na kanyak akas anak na. Ngam diyaka mo no apay nga nagbalbaliw ni tatang. Kadusto ti kuna ni Nanang Manong Nemi. Awamat idi itiya mabalin nga kunaan na nga pagkurkurangan na kini tatang. Ngem apay-apay nga nagbalin nga naranggas. Kang runaan ti amin insang pet na Manong Nemi ti kabit na dito'y balay. Idi balay mi idi dya kagayan. Kat na kami nga gina ti pinapanaw na. Numaminsan katrumbeng kumanga gura ay kisuna. Ngem apay nga kaili ko. Apay nga kayat ko nga makita ni tatang ko. Kailiw ko unay ni tatang ko Manong Nemi sa narumbeng nga kagurak. Yaring karik nga sarong karakto. Wen, idaw-dawat ko iti pa nagsinublyan da kini Nanang. Wen, kalikagom ti may isa nga anak nga makapagsinublanan da kiti naganak. Makapagsinublanan dan tungata. Kumusta nga taitan ti kasasaan ni tatang. Pimintas ti biyag mi nga agina Manong Nemi kapo iti negosyo ni Nanang. Negosyo mi kini Nanang nga tupig. Adak idi iti kolegyo, iti kurso nga nursing, idi mapasamak tinabayagan nga inararapap ko mapasamak.
Hindi pa nagbasa kiti college manong nemi. Ado maten na agar-arim kanya. Nang naruna manong nemi. Kini Albert. Kakangkanayon nga umipos-ipos. Kakanayon nga kulit-kulitan. Sumbatak ka nun, tag-check-in kam ka nun. Ano ka? Kilo? Sinuswerte? Manak mo tao. Imagine, aklo nagkaroon pa nagayat na. And then, nag-check-in kami. Nakaw! Nagrigat tibiyag pagkatapos padasin mi kanon timat padasin na kita duma nga college students sa kaskala kami. Guwapo mat kaya din ni Albert manong kinapintasak mo. Masapul nga tagibinag ti sakripisyo ni nanang kanyak tapno makapagbasa. Kaya dapay misyon ko. Masapul nga mapagsinubyanak datatang kininana. Kaya naman sangal daw manong nemi nga iruwarmi kini Albert iti compound ti eskwela tapno agawid kami. Hoy, intapay lagpas sa Jemol, girlie. Nasama pa lang panagawid mo. Kinunana, mulmul? Jemol. Mulmul ka nga mulmul. Si Kamat, nasama pa lang agawid ka intapay lang Windows shopping. Adulaw na ado tagur-uray nga trabaho kay Jabalay, Albert. Agtuno kayo ti tubig. Urikas nga oras. Agisagana ti para ito na parbangon. Adun sa amin ti kakaduwayo na. Di makil mo ti negosyo. Ado ti kaduwami. Nangaro na no, ado ti order. Agawid akon. Intapay lagpas pa siya. Ha? Oh, abay. Abay kasla, da nakita mo nga ama mo. Aso na nakita mo, di ba lang siya ti kalsada, takasta langin ti panakakilaat mo. Nitatang ko. Ha? Uy, nitatang ko na si Albert. So ka dito dyan, titatang mo? Nakakot-kot tong alakay. Nitatang ko lang. Nitatang ko nga talaga. Uy, no, Diyos ko. Nakita ko matlangin. Tatang! Tatang, urayan nak! Umahik tayo nyo! Tatang! Manong nemi kaslasaan nak nga mamati. Ngagkita kami ni Kenny Tatang iti sangot eskwela. Ngam ti makadagas manong nemi kas taon naman ti panag sisihanap. Pag ay po nakadadot ti lugan manong. Nairanapay manong nemi nga nakita ko ni Tatang ti balasi ti kalsada. Jakmat makabalasi o gamot ti kadot alugan. Hey! Papag naendak man palang. Nakita ni Tatang ko na mga nagpukaw. Tatang! Ayan yon! Urayan nak! Manong nemi imbaglakid din ta saan nga imadayo, imbaglakid din ta nagsardeng, imbaglakid din manong nemi tanangig na titimag ko mga awag kang kuha na iti Tatang. Inarakop ko nga dagos manong nemi ti amak. Oh, Tatang ko. Oh, ti anak ko, balasang kan. Imbagtad na pagilasinak kan ka. Ti siding iti nga tuwan ti akin nga to nga bibig ko. Uwan, kan kaslaad adang di makal. Kat di makalak man kami ng Tatang, di makal matisiding ko. Yan ay siding tanadang pakaawisan na kiti lalaki. Ngem si Katatang, apag nagkutong ka. Hindi adong ariga na nak. Apag ita ka lang umay. Adun nga tawan, nabayagin ng inururay ka. Kumusta ni nanang mo? Ada di balay. Ada negosyo mi Tatang. Damag ko nga ron. Napintasan di biyagyo. Anya tiran tayong imi dito Ilocos. Anak, Tang, maawat nakpengatan ni Tatang, ni nanang mo? Ha? Maawat nakpengatan ni nanang mo, kunak? Hindi dito kang kanayon kong idawdawat at Diyos, Tatang. Umaykan. Agawid tan siya di balay. Agpakawang ka kininanang. Kit ikarik Tatang tulungan ka. Tulungan kayo kininanang. Tapno makapagsinubyanan kayo. Kasta nga rod tinaramid ko manong nemi inalukod ko ni Tatang tapno sumurot kanyak kat kaduwak nga gawid dito balay. At ay di pa nagkedked kan panagbuteng na pinilit ko. Tang, anong orti Serbina nga umayin ka dito tapno makipagsinubyanan kayo kininanang. No di kayo mat sumurot.
Ganoon niya man dagiti aramidan na kinipangig na ken ka, ano sa mata harod basol mo, intang harodan na. Manong Nemi, siyak mo na nga simrek. Sa kumalasin niya sa ni tatang nga sumrekan tagtugaw pala iti salas at daninanang iti kusina. Ada ako nang, alala, ingka nga rodag sukatan ta tulungan akon. Tumulong kan. Ano ti order nga tupig para intunbigan. Sa aldaw ti pa nagdudupudup na iti turista. Nang, nalagkutikan. Di tak ko makagurgura. Apay ko makagura ka. Ada kamin kadwa ka si Mang Pet. Ada kadwam nga si Mang Pet. Oy, girly ka ha. Di nakrabraba ka na kasta. Siga babae, siga ti babae, nga mangisang pet ka iti pakiasawaam. Sagbas basa ka pa lang, naglukukan. Ala ni nanang. Awan pa'y nobyo, friend ko lang ni Albert. Sino ka kadwam? Ha? Di na ako makaurugurawan. Sino kadwam ko nak? Ni tatang. Anya? Tidimonyo nga ma'am? Nang, tidimonyo nga ma'am? Iso ti kadwam? Nanang, ikanyo ko man ni tatang tigundaway nga magisarita ka na kayo. Pangasiyo, ikanyo ko matigundaway na. Manong Nemi, nakapagsango dagiti duwa. Ket siyak tinagbaling nga saksi, manen, hindi pa nagsango na. Ti amak, ken ti ina. Anya ti masapol mo. Bakawanan na kumakaring pangasim. Saan kanto mapakawan? Gabuta saan nga sinsinan dikit inaramid mo? Nagbababawi ako. Nagbababawi akon karing ikan nagkumatikon daway ko magsulnit ka nagiti ado nga nagkuranga ken ka. Kada kayo nga gina. Saan mo nga may babawi pa nagiti ado nga kinarangas mo kanyak? Ano lamsak tagsa o katanda inaldaw nga tangranak, kabilan nak, pagbabarte ka nak. Nga o na pulos ti amak mo nga mangtungpa kanyak, mangdalog kanyak, nga mangkugtar kanyak, inulit-ulit mo tinagpapatay kanyak, nga po iti kinaranggas mo. Saan kuntun garamidan? Ikarik, saan kuntun garamidan? Hati kang runaan noon ang inaramid mo, nga nagsaktan unay tinakam ko. Tinanggurakan ka. Ket insangpet mo ti kabit mo ket siyak ti pinagtalaw mo. Nabayagan nga nagsina kami. Awan bibiyang ko no nagsina kayo. Kinawanan ti bibiyang ko ken ka. Nabayagan nga bilang ka nga natay. Nabintasan ni biyag mi nga gina. Iso nga sanda ka nakasapulan. Pumanaw kan! Karing nunaskan nga agparinto mga kinsanguan ng kitaramidek. Mapakawan na lang. Makawanan na kuman. Makasim. Sang kanto pulos nga mapakawan. Iso nga pumanaw kan. Pumanaw kan! Manong Nemi nasaksyak ti kasta nga panagsarita na kinaganak kanyak. Nga orek la may buy-buyog ti panagsangit ni tatang. Ni tatang nga mangipampaniknek itinalaos nga panagbabawi na. Itinapasnakan nga na panagpakawan ka ni nanang. Inintutan ni nanang Manong Nemi takas lasaan nga pulos ngagbaaw ngaglamiis ti pungtot na. Tumuknot sa dilangit tigura na kinitatang gapumat ngamin tikas diya nga kinalabas idi nga kinaranggas ni tatang. Awan nga rod tinak na aramidan Manong Nemi kasyak kuma iti sumarunong agpakpakaasi kini nanang. Ngem iti kas nga kinalabas ti pungtot ni nanang amok nga awan tinasya at nadenggan na. Amok Manong Nemi nga agburburek ti dara na. Amok at talaga nga kaya't nasaan nga makita ni tatang. Siya kumay di nagpagpakaasi at no saan nga papanawan ni tatang ngem amangan ko na. No siya ti pangibuntunan na ti pungtot na. Ta siya nga rod tinangaramid ti mamuspusan tapno agkita kinagsarita na. Iso ako nagtinakam ko Manong Nemi. Adan to sa bali agundaway. Saan pa lang ita? Amok Manong Nemi nga oray no kasanuman iti pungtot ni nanang karagitoy.
Ngem no ulit-ulitan to ni tatang ngaramiden amang ipaneknek tinalaos apa nagbabawi na. Dakkel ti pamatik manong nemi. Nga bumao tumatlang ti pungtot ni nanang. Inayat na idin ni tatang ket posible manong nga mapusublinan tuloy tang ayat. No lakid din tamapaneknekan na kanipaneknek ni tatang tinalaos nga panagbabawi na. Nga day tao di manong nemi ti kang kanayon kong idawdawat kini Apo Diyos nga sapay ko man. Kayat ko idi nga igawid ni tatang kas na ko nagitay manong nemi. Nga kayat ko talaga iti mang tulong ken kuana. Ngem talaga nga naturay ni nanang. Naturay ken napungtot ni nanang kadagiti agundaway. Ket kinunak kini tatang. Nga saan ko mapupukawan iti namnama. Nga agsubli-sublin tulata ang mga lukoy tirik na ni nanang. Wine. Kadagsiak, kas na ko nakitay marong nemi nga awan ti sabali nga ramidek no di mangidaw-dawat nga sapay kuma na makapagsinumblianan dagiti naganak kaniya. Naamuak marong nemi kinitatang nga dagayem na iti kabangibang nga barangay nga isot nagdagusan na. Katsa dyan ka nga mapangkusar sa rungkaran. No agapuak iti eskwela marong nemi imbes nga diretsuak nga gawid dumagas iti ayan ni tatang. Da kami nukakin ni Albert Manong. Girlie, lumaamuan ni nanang mo nga sarsarong karam ni tatang mo. Anya tinamnamaem nga marikna na kinaramidan na. Kagura na ka. Awang ano laksidan na ka. Dinakabay lang nga laksidan ni nanang ko Albert. Anya tayo mo. Di mo lang mo. Tumugnot sa dilangit iti guro na kinitatang mo. Ket no isot sakit mo. Kagura na ka man. Kasi lang no asino iti kagurgura ti may nga tao. Ket adamat mangipatpatag keng kuha na kagura naman. No asino ipatpatag na ket adamat ipatpatag na naman kas jay. Basta. Yan kas pagarigan kagura nak ni nanang ket laksidan nak. Di ba panak kini tatang? Kasano nga rin ti panagbasam. Sa kas jay mati kasasadin tatang mo. Makikaskasera lang. Aon sabi pagtrabaho na. Masaksakit nga ron. Ay, piman pa ni tatang mo. Ito na minsan marong nemi nga nagawid ak nga naladaw ong tanak ni nanang. Apay naladaw ka manen? Apay nga naladaw ka manen nga nagawid? Ada nga min napanguinubrotin labi rin ng olbod. Nanang, loko ka niya. Iyulbud mo pa lang? Ti amom dya ka mo? Ti kagurak o na iti tao ket no agul olbod. Nanang, agulbud ka? Nagapo ak iti demonyo nga amak ko nama. Nanang saan nga demonyo ni tatang? Kanya? Ano ko lang? Saan nga demonyo ni tatang ko? Anya ko mati awag mo ti kaskeng kuha na laman? Ha? Ano tawag mo keng kuha na? Ano? Nanang, tano saan ka di nga demonyo? Ta saan ka di nga demonyo? Ti mangkabkabil, ha? Ti mangkabkabil ti kaskanyak. Nga awam mati amok nga basol ko. Nga nagan anusak. Ingkarigatak tinagserbi keng kuana. Kayat ko lang sa anak nga makabasol. Nga maanya tinararamid na. Anya dagiti inararamid na kanyak. Ulitak tumanen girlie. Namin aduna kun nga pinatay na dyan nga demonyo. Nanang, idi dayta. Idi. Tano saan ko mga demonyo? Apay? Apay nga nang isang pet iti sa bali nga babae kat siyak ti legal nga asawa na kat siyak ti pinagtalaw. Naalaman? Nanang agbababawi ni tatang. Pakawarin niyo kuman, jak to pulos mapakawan. Nanang basol ti saan mamakawan. Na kayo matitan, tagwas basol iti Diyos, iti kastangan aramidan niyo. Tanya na kahit mo nga napasamak ha? Tanya na kahit mo pasamak. Agsinublianan kayo kuman, din to pulos mapasamak na tagarli. Kan sandak ko mga paritan nalang. Sandak ko mga paritan, kasapulan nak ni tatang ko. Ken kasapulak met.
Iba't patay ko ni tatang kunanang. Isong maawatan da kuma. Pangahasiyo. Manong nemi talaga nga bimarati amin. Sana kaya't ni nanang nga mapangkusar sa rongkaran ni tatang. Sana kaya't ni nanang isakit ko ni tatang. Jak tulam mo, manong nemi tun kano nga talaga nga umpaas ti pungtot ni nanang. Isang sagbet ko mo no, itugtugot ko ti kinaliday ko iti eskwela. Naliday ka man ang girlie. Binakpakadanakan Albert. Ngam laglagi pa yun. Dandanin ti exam tayo. Jak malipatan. Naka-review akon. Umisam ka nga ron ah. Jak kaya't nga naliday ka. Okay, akmet ko nakmet. Okay, anyang okay. Madlaw ko met. Kaya hindi mo ko maipalubos nga maapektaran ti panagbasa mi ti parikotyo. Ti kakayat ko kuma Albert. Kaya't makapagkinaawatan ng datatang kininanang ko. Saan ka mapukawan tinamnama? Sweetheart. Sweetheart? Kaya kaya papananan to saan tanto sweetheart si Kamet. Takal man ti pamating kaya ba't patagnak ka. Sampay lang kami na panahon nga klonenak, di ba? Kadagan-anos akmet sweetheart. Tamok. No sino man tagan-anos kukuha na po Diyos. Albert, saan ka mapukahon tinamnama? Nabayagan nga subli-subli ni tatang ko ng mga lukoy tirik na ninanang ko. Ngayon kaslasaan nga balbali tirik na ninanang ko. Kaya dinalata. Isardeng Kaskas di ka di nga di na mapakawan? Saan nga tamet? Wano saan man nga tamet no pamakawan lang? No pamakawan laing? Ngayon kasladinan kayat nga maawat pa'y. Kasladinan mapasubli pa'y ti dati nga panagayat na kinitatang ko. Sa bagay girlie, di mo mabawalaw ni nanang mo. Ngayon, awan ti imposible ti Diyos. Agkamang tayo ken kuana. Kas tamat na ramitek Albert. Di kahit ko kuma, kahit makapagsinubyanan danton sakmay nga gradwarak. Naragsakak una yan. Naragsakak to una yan. Nga may sakton nga nurse. Kahit nabayagmatan nga makapagsinubyanan. Nakapagsinubyanan datatang kininanang. Naragsakak to launa yan. Kituan kahit makipagragsakak mat kang kano kwa. Kahit no kastantuman ti mapasamak, sweetheart. Ha? Sakto nga tamat din di kararagsakan. No. Masolbar to ti problema kada tatang kinanang mo kataklonan nagtumaten. Agayan ayat tan tumaten sweetheart. Kada gurnong ta agtrabaho ta gurnong ta sakan to asawain maten sweetheart. Iti na minsan marong nemi nga sinarong karak ni tatang kimaron ti sakit na. Tatang masapol nga doktor ti mga sikasuken ka. Ipang ka ti hospital tang. Saan na may tumatlang na. May tumatlang na ito. Natuduhan na klay. Ngamayat ka manunusan tatang. Masapol nga may hospital ka. Nadagsad ti uyak mo, di ba? Ang subli-subli ka, ang subli-subli ti guri-guryo. Iso nga naskan nga, may isa rin ka ti hospital. Saan naman na, amantang, i-hospital ka. Manong namin yung hospital ko ni tatang nakakumpine. Kinawan sa bali hamang bantay kayong kuhanan no saan nga siya. Iso nga nagawid ak dito balay tapno ipakadak kininanang. Nanang, napita ka lang. Kailangan nga kastat nagsukat mo. Rumor kamad lang. Magpakadak ko manang. At ang pamanam? Jack may lang makatulong. Awan nga minti sa bali nga mangbantay kinitatang iti hospital no saan nga siya. Palubusan na ko manang. Warakit, adumat na gini kakadwa tayo. Ato kayo mat nga titinulong. Pasit sabat ti order kita. Iso nga, naskan nga subliak di hospital tapno bantay ni tatang. Nakaraw ka din sakit na.
Nanang, ti salsalod-suda kat no nakarot sakit na. Go na ti doktorong nasken nga agpautin tatang iti ospital tapno maobserbara na naling. Bareng no samad nga kumaro anang. Oren no anta kwartang usaran na. Nga ti problema. Eda kwarta na ngam na ibusin. Adamat kwartak nga ornong ko. Nainotakmat iti allowance ko. Ngam na maibus na gijay. Awan doon ti pangalaak. Ikang ka. Ha? Numanot masapol mo, itin ko. Nanang, puno ka tinangan ko. Puno. Kaya tiyumad lang katulungan ni tatang ko. Sika titulungan. Nanang, parikot mo. Ti kwarta nga aramaten para kinitatang mo sang kani. Unang, itin ko. Tulungan ka. Nanagagyaman ak. Pagribangak tibang tulong kang ka ta anak ka. Uwan tulungan nak. Kada ito ang itutulong yung kanya. Kad para kinitatang ko. Aring na kanitatang ko ba't lahing itutulungan nyo. Isungagyaman ak nanang ko. Anak, naunag ngamin unay ti sugat nga impalay ti amam iti puso. Ngim padasik anak nga karigatan nga awatan ti panagbalbaliw na. Tabarang no iti dayta nga panagbalbaliw ni tatang mo kat makatulong kanyak tapno mapasublik ti dati ngariknakan ko anak. Nanag agyaman ganitong tuloy ko inaw-dawat iti Diyos kasapay ko ma. Tayo ti kamitan nga panawan. Kanagsumlin dun ti dati ang panagayat yung kinitatang. Isak tungatan ti kararagsakan nga anak ni ti lubong na makamagsinumlihanan kayo kinitatang. Kasta una nga ron marong nemi ti ragsak ko nga nagsumli ti ospital. Kat nadlaw ni tatang. Anak. Nang. Madlod yung nga naragsakan? Naragsak ka ta nakakumpay na? Ada pagpintasan na tanay kumpain ka, tatang. Ano? May kumpain na pagpintasan na. May kumpain na lang arudan. Gapot na. Iti agpakada kininanang iti pakamok nga umay kabantayan. Kanamon ng awan ti kwarta nga mausaren. Anak. Pinatganan ni Hapo Diyos ti araraw tayo kang kuhana, tatang. Mangrugin nga loktanin ni nanang ti puso na para ken ka. Inik ka na ti kwartak nga kasapulam. Tultulungan nak, tapno matulungan ka. Ngam aring na, isi ka man na tultulungan ni nanang. Nadagsan ka nung unay ngamin ti sugat. Naunag ka no ti sugat ngam palay mo ti puso na. Ngam ikarkarigatan na ka no, nga loktan ti puso na para ken ka. No may panagnig mo talaga ti panagbalbali mo tatang. Ohen manong nemi alisto. Ti panagrecover ni tatang. Aging ka nga rimwaran ti ospital. Manong nemi kat isang petkon dito balay. Kabalay min ni tatang manong nemi ni umampay kasla. Estranghero pa ilaeng keng kuwana. Estranghero pa lang ni tatang para kininanang. Ngayon tumultulungan ni tatang. Tumultulungan ni tatang iti negosyo mi nga tupig. Kat kasla makitkita kun nga iti mabiit kat kasla. Kapag kat ken kasamit ti tupig na negosyo mi. Ti pagkat ken samit tumanen ti ayat natatang kininanang. Kat santo kuman nga maulit pa iti kas iti napasamak iti napalabas manong nemi. Uhen. At siyempre, numapanak agbasa, naragsaka. Naragsa ti sweetheart ko Naragsaka ko na nakaawid din ni tatang ng jabalay. Inyawid mo. Nagkinawatan dandanin. Pamanan ako man din ito mamasamak, di ba? Kang kanayod nga kitkita. Ag dinulong na. Isudan nga duwa ti manager. Uno manager ni nanang, assistant na ni tatang. Kaganayon na nga kitkita, agsasarita, kabayatan nga agas asikaso dahil ti panakaisagana ti matunong at tupig. Adot amon ni tatang, maksagnan ti panagtunot ti tupig. Medya
Baka no, adapik din nalimad nga, panagkakaindad na. No, kasta, naragsakan sweetheart. Kaya mo na. Nagkaroon na no talaga nga, makapagkinawatan dan. Katsyak nga eh. Ito nakanubat ka aklunan na. Agtutor ka, aguray ka. Kaya no makauray ka, di katsya ka. Makauray ka. Uray ka sanot kapaot na, girlie. Dito laing kalabas nga bulan, manong naming nga panagraduar, kat nagraduar kami nga agpadpada kini Albert iti kurso nga nursing manong. Irobot mi, iti panag-review, kan panag-take mi ti board, kini daw mi nga sabi ko makarwar kami. Ngagbaling kam to ko na registered nurse, kat madan kam to ko nga insigida iti pagtrabahoan. Sa gabagay manong naming nila mamin ti panawan ako na. Noon na ikaring at nakam to kini Albert ang katuluyan, na kamin to. Kat kang ganayon ko kinawdawat nga mamin pinsan to kuman, nga makapagkinaawatan datatang kininanang. Kat makitkita kon, masirsir matakon ti masakbayan, nga makapagsinubyanan dan tumitlaing, kat siyak tungatan ti karanagsakon. Dito nga ron, manong nemi, ti pakasalitaan, ti biyag ko, ti biyag mi, ajak tupulos manipatan, nga nagbalin nga paset, ti lagip, ti napalabas mi. Agyaman unay, ti anos mo nga nangibasa, kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag. To'y nga ron agyaman nga pagayam mo, girlie, iti lokos nung ito. Thank you king girlie, tingka man nagsurat, so makadakot mapagayam. Dahil iti pagayam yun ni Manong yun Nemi Ruiz, magimat batin ti mga oras, kada kayamin ng sa kapana.